živjelo, dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro. Ovo je tek početak jedne fenomenalne priče. Moći će da se uđe, Šta je? Još malo to puno. Pa danas sam rekao, dobro večer, Beograde. Shvatio sam pre 2 dana da je ovo definitivno najvažniji trenutak u našoj karijeri, bar što se mene tiče. Mislim, tako se nekako osjećam. Zato sam i uzeo ovo delo. Najvažniji trenutak u karijeri je bio vjerovatno, ako ćemo sada da gledamo onog trenutka kad se desila pjesma Dobro da nije neko veće zlo. To je bio najvažniji trenutak kad sam ušao otpjevo to za 15 minuta i kad smo onako svi shvatili u stvari da imamo nešto sjajno u rukama. Očekujem jedan lagano, mega, sega, mnogo veliki spektakl. Očekujem da ćemo da razvalimo. Arena, sad ćemo još malo. To je taj trenutak najbitniji u našim životima. Ajde, još jedna ti ostaje. Idemo do studija, ajde. Ne mogu više da igram sa ovim gubitnicima. To je kraj. Vrlo interesantna ideja da dođemo ovdje u ovaj veliki studio u Sloveniji. Kažu da je ovo studio koji je jedini ovih razmjera na ovom dijelu Evrope. Mi se nadamo i vjerujemo, već smo osjetili to kroz ovaj zvuk, kroz ove pjesme što smo snimali ovdje, da će to biti malo nekako drugačije, ali u nekom pozitivnom smislu. Dobit će se neka druga boja zvuka. Ali eto, mi smo ostali dosljedni nekom našem pravcu i fazonu. Neće se to nešto pretjerano razlikovati s tim što, eto, malo smo inovativni. Možda ne moraš i svaki ton da odsviraš. U svakom slučaju smo dobili jednu dobru energiju, novu, pozitivnu energiju i jedno dobro iskustvo, zaista, eto, u ovoj studiju gdje su snimale velike svjetske face kojima se posrećilo, pa eto, možda će se i nama malo posrećiti. Dosta toga se ostvarilo nekako možda i brže nego što smo mislili. Iako je to već 10 godina rada, to je jedan način života koji svakodnevno proživljava svako od nas. Uzimam, da, uzimam tu ću da uzem, a? 12 ćemo snimati. Tu, 12. Ja sam Miloš Vuksanović, gitarista grupe Lexington. Poznatiji kao Vuksa. Ne Fuksa, Vuksa. Jedva sam čekao trenutak da počnemo da snijamo album u ovom fantastičnom studiju. Prvo sam mislio da mi se ostvario san tako što sam snimio prvu pesmu u studiju, pa sam onda mislio da mi se ostvario san tako što smo napunili prvu diskoteku. Došao je koncert opet taj 20. juna 2015. godine gde je bilo 20.000 ljudi na našem solističkom nastupu. I evo ovaj sad trenutak, da kažem, isto ostvarenje jednog dela sna. Vuksa i ja smo nekako od 2004. godine zajedno u cijeloj ovoj priči, nekako zajedno sudjelujemo. Dopunjujemo se, što se kaže, i to se ispostavilo kao dobitna kombinacija, tako da, eto, sad ovaj put malo se i on više aktivirao u tom nekom smislu komponovanja, napravio par nekih prelijepih melodija. Pa da, lepo. Kako je vidio. Ja sam Bojan Ivanovski, profesor gitare. Ja inače sviram gitaru i vrlo često sam na projektima Lexington Banda većim, na koncertima nastupam, ali ovo snimanje me čini jako ponosnim jer do sada stvarno nisam imao uslova da snimam u ovako izuzetnom studiju.
Boki je definitivno jedan ozbiljan počasni član Lexington Banda. Možemo još jedno galo. Ali kako si svirao ono? Može tako, da. Ja sam Dejan Krstić, najmlađi član Lexington Banda. Inače sam bubnjar. Što se tiče stila muzike, tražili su se. Prvi album je bio traženje. Neke želje koje su oni imali, dečački snovi, šta bi volili da rade, šta bi volili, koje muziku bi volili sviraju. Ono što je najvažnije, oni su osetili taj neki pravac kojim bi trebali da idu i napravili su jedan svoj određeni stil. Buksa je, što se tiče posla, izuzetno ambiciozan momak. Momak koji će da uspe i da napravi veliku karijeru. Jedan je glavni na bini, a drugi je glavni što se tiče svih ostalih stvari koje su isto vrlo bitne za bilo kakav uspeh. Zajednički su izuzetan tim. 40 godina njegovog rada na estradi i 70 godina koliko čovjek ima, zaista može se nauči sve od tog starca. Taj groove treba da ima, to. Ja Deke mnogo volim, on je najstariji u bendu i ima najviše iskustva u životu i mnogo ga je lijepo slušati. Mnogo lijepih stvari sam naučio Deke. Super mi je sa njima, hranim se njihovom energijom, duhoviti su, zabavni su i eto, proživljam jednu ponovnu novu mladost. Ja sam Dragan Štević, basista grupe Lexington i moj zadatak je smišljavanje scenskog nastupa benda. Neki me još zovu i John Snežni. Ovo sam više skratio ovdje. Retko ko će uopšte da se usudi na celu priču, da zapuca 500-600 km u neki studio, da snimi, da izvuče kvalitet, a to je ono što mi zapravo stvarno želimo, da bude što kvalitetnije. Dobar basista i atraktivan basista, inteligentan, obrazovan i mnogo se dobro slažemo. To je ono najvažnije. Imamo tu jednu zajedničku energiju. Gagi je fantastičan jedan lik. Iskreno ti kažem, ne samo Gagi, nego mi smo nekako tim koji kada se popne na binu, jednostavno se ta energija osjeti, mi djelujemo kao to. A ja ću skrenuti da ustani. Može! Ajde refren, šta refren? Refren ima ovaj deo. Jel to ćemo snimati tu u tercama? Da, možda može da ide u tercama. Ja sam Dule Alegić, muzički producent, kompozitor i svašta tome slično iz Beograda. Već dugogodišnji autor na albumima Lexington Banda. Za ovu ploču smo smislili nešto, neki zvuk, fuziju. Da je u isto vreme i moderna muzika programirana za klubove, a u isto vreme i da je živo svirana. Nije opreticiozna muzika, ovo je ugodna muzika za narod.
za dušu, komercijalna, pitka, lake note, ali ona treba da ima tako malo začine neke, znaš, da ima dodatak. U većini pesama ima i puno živih instrumenta i puno programiranja. Imam taj glas žene, ne znam da li si primetio. To nam neka treba u produkciji imati glas žene. Grozno je to, ne treba imati glas žene. Band znam mnogo dugo, radimo preko 10 godina. I uvek su bili isti potpuni kreteni, koji sad. Da li možda želiš da povedeš jednu palačinku pa da nastavimo sa saradnjom? Ne znam da li si čuo da vi postojite 9 godina i ja s vama radim 10. In vino veritas. A to da se svira svakog trenutka, neki bubnjevi, neke gitare, neki session da se dešava, znači, kogod vidi gitaru, odmah kreće da svira, ovaj peva, ovaj udara u talamba. Cijela nas neka svira. Ubija palačinke Vuksa. Ja sam Alek Aleksov, producent i obožavalac grupe Lexington. Ovo na momentu počinje na Hotel Kaliforniju, razumiješ? To je predrefren koji ulazi u modulaciju. Nemo samo pušti taj kraj, da čujem taj... Pušti kraj. Pes prve sad. Drugi prst gore, to, a prvi prst dole. Profesore, zajebano to mnogo. Eto ga. Inspiraciju tražim u najmodernijoj muzici koja dolazi sa zapada, sa istoka. Mislim da smo opet došli do nečega novog. Bravo, dečko. Jel smo snimili ili snimio? Ja snimio? Da, da. Duplo. To, Tomaš, to! Tomaš. Ana Kvadrat, Alagić i Aleksov. Dva sjajna producenta koji sarađuju sa nama već dugo, zaista uspešno. Moderni Aleksov i zaista fantastični Alagić. To je dobro. Lexington je dosledan. Oni sad imaju svoju liniju i prate to. Njihove se pesme sviraju u klubovima, ne samo kad oni sviraju, sviraju ih i drugi izvođači. I dobar je spoj da to bude neki polu-elektro, polu-živ sound. Da su oni već vrlo iskusna ekipa i mislim da ovde nema tu mnogo ni mesta za promašaj. I ubacite zeznute trilere. Da, tu ne svira. Ajmo ovu drugu polovinu što fali. Ja sam Jovanović Darko, klavijaturista grupe Lexington. Nadimak mi je Blajadimir Lekšović i zadužen sam za harmoniju i pravi vibe u bendu. Muzika Lexington benda je za mene od uvek i pre nego što sam ušao u bend bila onako šarenolika, bogata. Aranžmani Lexington benda su prepuni tih pijanističkih deonica. U mom nekom muzičkom senzibilitetu je to izuzetno gotivno i uživam dok sviram klavir u ovom bendu. Menjamo pesmu. Menjaš pesmu, a? Radio si aranžman, pa možda menjaš pesmu. Nisu oni samo producenti, oni su i aranžeri, i kompozitori. Sve isto kao kad si ovdje bila, samo sjećanja.
To su ljudi koji imaju nešto posebno u sebi, vjerojatno imaju neku posebnu energiju i nisu oni slučajno tu, nisu slučajno izabrani. Prije svega su velike muzičke face, možda i najbolje, jedne najboljih u našoj zemlji i u regionu. Ajmo da spavamo, brate, završili smo ogrom posle. Momke iz grupe Lexington upoznao sam pre, evo sad već 15 godina. Delovali su prilično ambiciozno i prilično onako spremni da uspeju u tome što su naumili. Ja sam Bane Opačić, kompozitor i tekstopisac Lexington Benda. Puno ljudi me povezuju sa Lexington Bendom, u nekom trenutku su čak mislili da sam član. Uspeh Lexingtona je u jednom zajedništvu, pre svega, u Miloševoj energiji, Bokijevom talentu. Dođem kod Baneta, ideja manje više, duža, kraća i onda mi iz te ideje napravimo nešto zaista što onako se dopada i nama, i Bokiju, i celom bendu, i našim roditeljima, i našim prijateljima, i naravno našoj publici. Noćas pevam o ljubavi. Hoću gore. Jedno si bila. Čekaj. Neke od mojih najljepših pesama koje sam napisao, pa verujem i najljepše, su u njihovom vlasništvu, tako da kada je Lexington u pitanju, definitivno imam identifikaciju i to ono dobro. Kad kreneš, idi što pre, ne budi ljude, htjela si to, neka ti bude, ne ostavljaj ni jednu ružnu reč. On je svojim pjesmama obilježio grupu Lexington, dao neki svoj pečat svemu tome. Tako da mi ono što je dobro, vodimo se ono da sve što je dobro ne treba mijenjati. Za sva vremena, ne dam ti svoj ponos i poraz ponos, za tvoju pobedu. Mnogo vjerujem, zato što mi se mnogo pjesme sviđaju. Nekako su mi mnogo zrele, jaki su mnogo tekstovi, lijepe su melodije. Boki ima neki specifičan šarm i duh sarajevski, kažu ta sarajevska škola je zaista, ima neku posebnu energiju. Ovih dana sve mi po zlu, ni da stane, ni da krene. Ovih dana fališ mi tu, samo ne smijem da spomenem. Ja vidim da mi se u nekom momentu ježi tijelo ili mi se naježi mi se prosto glava kad pjevam neke dobre deonice u nekoj pjesmi. Ovih dana živim po svom, koga ljubim gubim za dan. Ti si list u sjećanju mom, koji nikad ne otvara. Gdje mi je pamet bila? Da li je to neka melodijska linija ili me pogodi neki dobar emotivni dio teksta, to je nešto što je presudno odabiru pjesama. Sreće mi, gdje mi je pamet... Peva lepo, peva osjećajno i to je ono što je najvažnije. On se unosi u to što radi, ima neverovatnu energiju i neverovatan osjećaj ima sa publikom. A ja ću s grehom ti da ostarim. Kraj. Kada ja svoju emociju prikažem u nekoj pjesmi, na najbolji mogući način, ta pjesma ima velike šanse da bude hit. Ne samo hit, već da bude jednostavno ono iskreno iz svih nas i iz mene samog koji iznosim tu pjesmu. Evo ovako nastaju pjesme. Idemo još jedan. Generalno ovim poslom kad se baviš nije dovoljno da budeš samo dobar izvođač, moraš da budeš u neku ruku i producent cele priče. Opet grešiš, Malo ga proredi. Ajde, bate, nemoj sada mi mora da ti govorimo, malo, ajde sam. I to ima za taj ono, to je teenage shit. Rokaj malo, ono, daj mu ga malo. Mislim da oni jako puno ulažu u sebe,
producenti međusobno sarađuju, kompozitori međusobno sarađuju. Mislim da smo opet došli do nečega novog. Noć pod zvijezdama. Ovo mi je pesma skroz mima, kao što mi na prošle ona dođe ove noći, ima neku atmosferu pesma. Momci! Okej, ajmo. Sjeti se ljubavi stara, godina nježnih i nevinih. Sjeti se najljepših dana i kad sam ti prvi napisao stih. Sjeti se svih obećanja, nekad su zakletve istine bile. Ja sam još tvoj, to godine nisu promijenile. Noćas pjevamo ljubavi, jedna si bila moja i ničija tako. Gdje si se od mene skrila, prelijepa bosanko. Mislim da i ovog puta pravimo zajedno jednu zaista fantastičnu stvar. Ovo je najbliža muzika narodu. Ovo je muzika koja u sebi nosi veliku količinu emocija. To je ono što narod vjerojatno osjeti. Ljubavi, jedna si bila moja i ničija tako. Gdje si se od mene skrila, prelijepa bosanko. Ljubavi, jedna si bila moja i ničija tako. Gdje si se od mene skrila, prelijepa bosanko. Prelijepa bosanko. Bravo, majstori! Prosto uživamo u svemu ovome, uživamo u ovom procesu dok ne dođemo do finalnog proizvoda, a kasnije uživamo kada to prezentujemo publici, a najljepše je to prezentovati na tim živim svirkama gdje se osjeti ta prava energija, interakcija s publikom. Ajmo idemo. Showtime, baby! Ej, showtime, baby! Ajmo, krvni pritisaj da vam preveri, hajde, dobro. Kad smo počinjali, ceo trip mi se činio u nekom momentu nedostižan. Kada dođemo na jedan ovakav nivo, misliš da je to vrh ledenog brega, a u stvari skapiraš da ti imaš još mnogo da se penješ. Dođi ove noći, svi, domogni se. Zapad! Napraću ti puno, krilom zvijezda, samo mi pokaži, rukom koje i bit će samo tvoje. Koncert je jedna velika stvar zaista za nas, jedan dio sna. Lako ćemo samo pozovi, kada kraj njega struše ti se snovi, kada u sjaju dom ostaneš sama, još čuvam za nas noć pod zvijezdama. Koncerti identifikuju svakog izvođača i to je svakako jedna velika pobjeda i jedno veliko priznanje od strane publike za taj rad. Noć pod zvijezdama. Nije ti vjernost u genima, lako bi svakog zamijenila, ali ja sam tu da razumijem te. Ne nosi srce u grudima, kad si me nevino gubila,
ali čak i to jer nije ovo sama laž. Slomio si mi srce, ali te volim. Divno potraži sve da priznaš, bit ću tu kada sreća ti kaže ne, da zagrlim te. Nije se ništa spektakularno promijenilo, sem eto što smo srećni, ispunjeni nekako i taj koncert i ta publika koja je na tom koncertu nam je samo dala još jači vjetar u leđa i onda smo dobili veću satisfakciju, dobili smo krila da budemo još bolji i da radimo na sebi. Mi trenutno u ovom momentu više radimo na sebi nego ikad. Oni nisu pošli po posao i novac, oni su pošli da rade ono što vole. 1, 2, 3, 3. Malo smo se uzbili, malo smo porasli, malo se više zezamo, družimo, malo više sviramo. Ha! Publika to voli što mi radimo, a meni je to najveća satisfakcija od svega. Svaka ploča sa njima mi je bila uživancija, zato što su šaljivđi, ali imaju kvalitet stvarno. Stil je zadržan, ta duša će se osetiti i u svim pesmama ovim drugim, tako da ja mislim da će publika biti vrlo, vrlo zadovoljna, šta više prezadovoljna. Eto. Sad smo nekako zreli i čini mi se da imamo najbolji pristup do sada svemu ovome. Drago mi je što imamo ovakav tim, saradnik. Na slici je nas 5, a ekipa ljudi za koje ja smatram da su itekako ozbiljan deo Lexington Benda je jako široka. Hvala im svima i družit ćemo se, nadam se, do kraja naše karijere. Wap, 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 wap.